Mekejang subebakat jalanin, uli dadi karyawan taen tawang, dadi sapam sing betah, dadi sopir sube embet buruh harian masih tu sing tahan. Miriban tergantung aban-aban, kelahiran sangat dadi ukuran. Yening sube cocok sinah tu sing ceblok, cara jani ada rezeki nomplok, plok plok plok, rezeki nomplok. Sekatanya dan segala ukir, hidup itu sing keweh berpikir, sekancan masalah dadi gasir, gae lancarkan tinyi dangu yang setir, tir 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 tir, tor ulian motor nyidang nyetir, rezeki nomplok ulian motor nyidang nyetir, yen supo cocok tipis ngecor hidupnya tajir. Mekejang subebakat jalanin, uli dadi karyawan taen tawang, dadi sapam sing betah, dadi sopir sube embet buruh harian masih tu sing tahan. Miriban tergantung aban-aban, kelahiran sangat dadi ukuran. Yening sube cocok sinah tu sing ceblok, cara jani ada rezeki nomplok, plok plok plok, rezeki nomplok. Sekate ngadep segala ukir, hidup itu sing keweh berpikir, sekancan masalah dadi gasir, gae lancarkan tinyi dangu yang setir, tir 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 tir, tor ulian motor nyidang nyetir, rezeki nomplok ulian motor nyidang nyetir, yen subo cocok tipis ngecor hidupnya tajir. Sekate ngadep segala ukir, hidup itu sing keweh berpikir, sekancan masalah dadi gasir, gae lancarkan tinyi dangu yang setir, tir 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 tir, tor ulian motor nyidang nyetir, rezeki nomplok ulian motor nyidang nyetir, yen subo cocok pipis ngecor hidupnya tajir, rezeki nomplok ulian motor nyidang nyetir, yen subo cocok pipis ngecor hidupnya tajir.